Mangan bola tsara tsika jiaby moaka vidéo ty magnano kokoa minavagna jiaby malagasy tsy ankanavaka. Za nagnano vidéo kelikely fô izy mety ho lava mialatsigny fa mety ho lava izy toniany fa mangataka amitsika jiaby magnaraka jusqu'à farany. Izy ty zegny mikasika ny vaovao zegny le malaza amindreo misakoroka amin'ny olo jiaby tsy malagasy fa magneran-tany. De tiako tonga aza avy kely tsy hoe za tegna mahay ialako tsiny ary raha koragniko zegny hoe aza atao raha matezitra, aza atao raha hoe ampiady na hoe agnaliagna za na hoe hiadivagna amin'ny hafa fô ady hevitra igny edy ilaiko aketo ilaintsika koa zegny satria raha io tafiditra amindreo zegny tsy lerana hoe fagnamezan-tsigny na hoe maro be bôka mivôlagna hoe raha tsy napiditra avion io taty tsy niditra raha karahan'zao atsika hoe ataoko hoe tsy tiategna ataoko hoe tiategna ataoko hoe ino ty ataoko hoe magnary non ino fikoragna lava zao tsy lerana fagnamezana-tsigny satria io tonga tandafy zegny gasy karahantsika ataoko hoe tody Madagasikara satria matahotro misy aretigna andafy nefa tonga taty zegny izy de izy no nahazo misy miteny ka hoe amina publication amintsy amin'ny commentaire direct mihitsy hoe magnino vonoigny olo telo io igny tsy solution raha vononao olo telo za manditry hoe tegna mahay za ilako tsigny raha vononao olo telo zegny nefa za mandiniky raha maty olo io mety tsy ho maty miaraka aminazy zegny virus zegny ohatra fô solution fa za mety hitako hoe tsy ho vaholagna zegny amin'igny olo telo io apetraka placenao le volagna hoe raha vonoigny olo telo raha avanao izy de karakory mety ho mety aminao raha toka ka hoe maty olo hoe vita hoe virus io mo magnino mo fô mety tsy va solution raha vononao olo telo io bon igny zegny fa tsy dendirana lany fa hoe za tsy fanjakana za tsy mialalagna za tsy dokotera igny tsy tiako fô fa eritreritry manokana fô te koragna zegny amitsika le hoe tenagna miatsigny hoe nagnino naody avy takagny nalefa avy takagny ta Madagasikara tandafy lefa Madagasikara nefa karahan'zao igny gasy karahantsika tsy vazy karahantsika de te koragna amizegny amile olo mitena koa le hoe alefa ody amy faritany karahan'zao nefa atsika nagnamia tsigny hoe avy tandafy alefa Madagasikara le olo avy takagny karahan'zegny koa misy koa mivôlagna hoe tsy maratritry ny babanao tsy tamatavy ny babanao tsy digoiny babanao tsy tanin'ny babanao tsy nitarigna zegny raha hitako koragna amizegny mitoka ka fogna amile hoe tandafy koa raha atsika hoe avy Antananarivo ohatra Antananarivo fa misy nefa anao avy Antananarivo regninao misy anao hody andeha ohatra hoe ataoko Marantsitra ohatra andeha Tamatavy andeha ohatra Diego nefa tsy hainao lalagna omboanao ake anao mieritreritra hoe nazazy ataoko matanjaka aky ty hoe tsisa ilefa zao mety tsisy anao fô tsy hainao le lalagna omboanao ake satria marobe le fomba fifindrany tiako koragna amizagny hitako tsy vaholagna le hody satria raha hody zegny atsika tsy hainao le lalagna amy lalagna ombagna ake na tomobily na laka na avion mboanao tsy hainao le amy lalagna ake fagnosiosy ake koa mety hanao raiky hitondra amy tanindrazagna koa moleko zegny sitragna zegny satria sitrasitra zegny tsy hoe izy mety oza ialako tsigny tsy hoe mety fô mbo eo kely zegny hoe mbo tia ville zegny anao marary mbo hoe marindriny dokotera tsy hoe Marantsitra hoe Diego na mba fisistatsisy dokotera ialako tsigny tsy hoe zegny fô mbo marivorivo fa karakaragna zegny mo en ville de en plus zegny koa anao andeha ambanivolo akagny anao marary iarahantsika malala za tsy mety afaritany jiaby fô mbo hita tegna hitosorotsotra ohatra Marantsitra zao marary zegny akao andeha amy dokotera firy dokotera akao nandre maro ndraiky tsy ohatra dokotera aby reo ohatra na hoe fitiliagna zegny ohatra hoe tsy haiko raha tsy olo amitare tsy haiko ino i fitiliagna zegny feheziko ananjy papy anaovagny fitiliagna zegny ohatra Marantsitra akagny ohatra ela vao tonga hoe mandeha aiza hoe mariko hoe marary olo ty nefa olo volagny marary ohatra Marantsitra koa ohatra Marantsitra tsy haiko tanjaby aleko Marantsitra za Marantsitra agny ataoko ohatra vao andeha ilay fitaliagna hoe ty fitiliagna ohatra hoe ty zegny anao sotro le marary nefa olo io tsy hipetraka karaha le hoe tany raika zegny midika hoe tsy lavitra Marantsitra zegny ohatra ndraiky agny hiparitany jiaby andeha izy ty misy vidéo arahintsika vidéo ty ity vidéo ty tsy za namorogna ty tsy za nagnano montage ty tsy hoe ohatra ndraiky mahita vidéo ty avakeo hoe haiko raha fourni eriky zify karahan'zao ozy non ity vaovao hitako de za raiky amitsika zegny izy to ity zegny tamin'ny Facebook tamin'ny YouTube misy nity daholo de ity zegny arahintsika itavantsika hoe karakory le fomba fifindrana anao hoe andeha ilefa karakory zegny nefa dinio tsara ty
Narantsika vidéo za tsy volagna raha maro fa i vidéo ty entintsika andeha entintsika hoe andinika zegny tsy hoe hita isaigna fa andinika amin'ny andinika antsika hoe agnakory nefa io olo ty salama tsy trop mavozo arantsika ny vidéo ty doa tanao ty dokotera ty tsy haiko na dokotera tsy tsika namba fotsy tsy haiko na dokotera ty salama tsara tanao vonikasika ny le marary nefa tsy mahafantatra hoe marary tsy marary izy vonikasika jere olo raika marary tantsika ake zao jere tsara izy raiky zao viavy marary vonitazomy le dokotera tsy dokotera izy tsy haiko sa ino za tsy amoro satria tsy haiko na dokotera izy mikarakara akao vo izy raika misy igny agnatin'ny firy seconde igny vo mitazomy olo marary raika izy igny mo tsy mahay tsy haiko igny tsy dirako laligny fô raha hitako ty de hoe partageko amitsika jereo tsara igny raha fitazomy daholo igny misy olo raika misy le misy raha jaune jaune zegny le olo fa azony zegny olo mba tsy raha jaune jaune mbola tsy jereo mpamagy ty igny mpamagy izy nefa ira tenenin'olo maventy na fanjakana hoe elagnela 1 mètre raha karahan'igny mpamagy zao izy ody zao izy inge ody zao varavaranga tana tazomy zay jereo io izy malaka rano raha tazomy petrahany rano io misy efa misy izao i boky tsy haiko na cahier ino izy koa raha fipetrahany mbola raiky da nazahoany voalohany fa firy findrany zay jereo viavy ty koa igny vo mitagny boky efa misy 16 petrahany igny tanao mandeha koa izy ok mandeha mitakitsaky ordi izy koa i tsika miaraka amija efa misy zao igny le raha fitazomy misy daholo igny raha antsika vomitazogna raiky le misy jaune jaune zegny misy raha io zegny i tsy zany amorogna an'io fa raha hitako tato de verika amitsika io samy misy anjare roa ody zao itsika tsy haiko andeha hoe izy de toilette raiky ty viavy ty tsy haiko sy dokotera koa ty tsy haiko tsony satria tsy zany agnanao ty za tsy filme izy tagny fa hitako akato de izy bizaraka amitsika teo io marary raiky mbola izy mbola tsisy fa ty zao misy de agnaty sakafo anaty raha vilia tanany io petraka ambondramy fa izy mahazo de mora kely raha findrany mbe mira tandrina atsika jere tsara iarahantsika mahita ty tsy ny monteko ty tsy ny foroniko rideau zao igny mbola olo raika nazy tao voalohany fogna izy mamitariky jiaby akao io nefa izy salama be jereo tsara salama be igny vo mitsapa amy tagna zao fa mahazo raiky koa io jereo tsara nefa anao militeo matanjaka karan'zao zay nefa jereo tsara matanjaka tsara tovolahy ty nefa izy mbola misy io azafady fa lavalava koragna ty fô angatagna atsika jiaby mamaky jusqu'à amy farany mitsapa olo marary zany izy koa fa mahazo koa viny viavy teo igny avakeo de mitsapa de amindra koa le teo koragna zegny amitsika jiaby le hoe andeha tomobily mety ahazo koa agny zegny teo koragna aketo mbola dokotera voalohany ato reo tanazy tsy nahazo fagnatrika hoe tsy mahazo misy elagnelagna fô ty le avy namagy takato le tagna tsakony ty tagna ino take ingia ty petraka ambony fandriagna zao raha mandeha mamagy olo marary iangaviagna atsika jiaby mbo tsy hipetaka mo ilavitra elagnelagna mo emeta farafakirana amy raha karahan'zany izy ke ty anao andeha mangola ho efa malaza virus ty mo miala agnelagnelagna anazy mbo tsy raha karahan'zao izy ke mandeha mitsapa izy tagnana efa mahazo zao igny le misy jaune jaune zegny le olo misy le misy jaune jaune re za oha tsy hoe mahay atao ody zao igny keo ody oezy olo ody io avake jusqu'à 15 antanagna misy daholo karan'zegny avy mamagy olo karan'zigny anao de zegny mahatonga fanjakana hoe le olo mararany zio zegny mahatonga fanjakana regny tanao igny zany tapitako boky ty tamina page tapazin'olo de nalaiko zany izy ty tamina youtube koa mahita aminazy de izy nalaiko igny de anjarantsika misaintsaigna aminanjy karan'zegny de teo koragna zegny hitatsika zegny vaovao take hitatsika zegny vidéo take igny tsy hoe za fogna namorogno na hoe vitiko tambagna fogna bokatsika zegny vidéo take igny de hitantsika igny afahantsika mandinika kely mandinika hoe misaintsaigna kely hoe karakory findrany le teo koragna zegny aminao le hoe za zegny matanjaka ody zao nde tomobile nde mirsa nde avion karan'zegny moa ave uvofetrantsika zegny hoe zao vankiliko ty mankosy azy pitrahako ty ohatra igny fa tsy koragna lava da fô anjarantsika mandinika amle vidéo take igny de igny zegny izy
faharoa magnaraka an'izany koa am'le ty misy amy resaka ino ma ty tsy mirana antsako am'le hoe resaka fagnararaotana iny étape iny tsy hoe étape fa hidrika am'dinina faharoa zany atsika satria karazana cartel nda koranga ty zany le voalohany ndraiky zany resaka hoe fitandrovana aminanjy fô ty zany am'le hoe malaza virus me hoe ho tsisy raha hoaniny karaha an'izao de groupe zany ka olo de hoe mividy raha le mpanambola zany mividy amin'ny gony mividy amina tsy haiko amina gony marobe mikajy fô hoan'le tsisy vola de karakory izy tsisy stockage izy tsisy raha andeha hoe andeha kajigna an-tragno hitadiavagna niany hoaniny niany de tsy jiaby zany le manambola andeha hikajy de karakory zany karaha an'izay nefa le manambola hely mividy ohatra hoe ataoko hoe 5 gony magasin raiky avy mpanambola avao koa amy tomobily tsy aksaminy izy avao koa alena jiaby 5 ina hoan'olona mbola tsisy le mahazo le kapokaraka rokapoka zany ohatra le teo koragna zany tokony ino ma ty teo koragna zany tokony hoe ifampitsinjogna atsika fô zao tsy lerana fagnararaotana tsy lerana fagnararaotana zany zao fô tokony ifampitsinjogna atsika satria raha fotoagna zao atsika mbola tsy mifogo avako aby namagna karakory za mandiniky raha jiaby miseho tio efa tsy fitsapagna ty fa de efa kapokapoka ana avy ambony akagny izy to kapoka av'Andriamanitra le mila mifotsika mifankatiava tsisy ambonimbony fitiavagna zany zalahy fitiavagna ambony zavatra rehetra mifankatiava atsika fô le tsy haintsika olona bakana hoe gasy karahanao ivarotanao io iprofitavinao io nefa ataonao andeha aiza ame vola iko aby le teo koragna amizay atsika mpivarotro atsika mpivarotro zany raha hoe tsisy ty apakitra ohatra hoe toko ohatra fidiko hoe toko ohatra ty ohatra poireau zao ohatra na hoe voamegny raha vidinao ohatra hoe 6 000 7 000 kilo efa 12 000 15 000 zao 2 fois efa 3 fois tsy haiko fa eky vary avy 9 000 11 000 12 500 efa pliske zany gasy karahanao tokony zao zany lerana fanampiagna hoe ataoko akory hoe tsy ampamisany raha izy ty misy vaovao za tsy amorogna ty misy vaovao koa misy vaovao ty de arahintsika koa vidéo ty de akatsika mitandregny sy ty za tsy namorogna za tsy mamorogna le jiaby aboaka aketo fa le raha hitako amin'ny resaka anao le mampakatra vidiny raha izy zany tsena ireo teninamotana no tsy maintsy nakatona androany no ny tsy fanarahan-dalàna hita nandritra ny vidinana ifotony ataony ministry mivarotra ny ministry ny filaminana anatiny ary ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie-pirenena isan'ireo tsy fanarahan-dalàna ireo raha ny nambarany ministra ny tsy fametahana ny vidinentana fa eo ihany koa ny samy famaritan'ireo mpivarotra ny vidinentana isan'ny nahasarotiny ministra ny vidim-bary androany taorian'ny resabe ny amin'ny mety tsy isin'ny vary intsony no ny fanakatonana ny sisy tany ohatran'izao ny mpividy aminay zao eto e asinarona le olona avy mitrongy avy mitady vola kely isan'andro aty aminareo izy mividy entana nefa jere tsy misy fanajana na ray ireny ny fametrahana vidinentana ary ny fampiana manakana izay manomboka zao katona ty magasin ty katona anareo aiza moa ny ananao ledio sady manara-dalàna izy aloha vidim-bary lazainy eo zay mbola hoe tokony vidim-bary affiché na zay zany zao hoe 4 arivo ny vidiny makalioka raha tao mitsena nanosy be tsika tao jeren'le izy zay azontsika le izy zay le hoe makalioka foana satria matsona hoe miakatra be ny vidim-vary ohatra hoe globalna zany hoe vidim-vary miakatra fa le makalioka efa izay ny vidiny makalioka anatsanja tsy ndetolona hoe tokony affichena vidiny misy tsy manara-dalàna ihany koa ireo mpivarotra ambongadiny izay tsy manome facture ara-dalàna ho ny ministra inona misina io cachet kely fotsiny tena hoe tsenana montany paye livré aiza daholo zany zao ny fanarahan-dalàna fanarahan-drafitra androany nikatona ny alohany nahatongavin'ireo délégation avy amin'ny gouvernemanta ny tsenam-bary rehetra teny Anosy Be mahagaga ny fisiany izany raha ny nambaran'ny ministra mitovy amizay daholo zany nataon'ireo mpivarotra rehetra teto Anosy Be ireo mivarotra tsisy facture maka entana tsisy facture
Itoirampitso ny fidinana ifotony ataon'ny ministera mivaritra sy ny fanjifana miaraka amin'ny ministera ny filamina anatiny ary ny sekretera-panjakana mandidina gendarmerie-pirenena eny amin'ny tsena nanosy be sy ny eny namotana ary toy eny amin'ny tsena mandravoangy aveo. Tsy namora ohatantsika toake igny fa mangataka zany izy amin'ny vidéo amin'ny vaovao zegny maritaka atsika jiaby mohitany mpivarotra ary mangataka koa zany izy amin'ny fidinam-panjakana amin'olo tompona ndraiky mikasiky mivarotra ty mo engane mo tsy tanin'ario fogna io engane mbo fatry jiaby magnerany tsaiky tany jiaby akagny mbo ho tapitezin-jare na tsisy koa izy fogna ampandany ny cas misy atsika ty fogna engane mo tonga mifaritry olo jiaby regny ho tonga mifaritry olo nisagny mikasiky mivarotra ny prix sy ny tarigna fanjakana mizaha surtout koa resaka kasikosikasikibosy ty misy magnararaotra besany za tsy hoe nahita za mbo tsy nividy fô maregny hono alako aminany tsy igny efa misy magnano 50 000 125 000 hono fô za mbo tsy nahilako aminany tsy igny za mbo tsy nahita za ndraiky avy nahita le hitako 5 000 9 000 non 700 kakaranjegny fô misy sanany hono alako aminany tsy igny fô misy sana fa misy miteny hoe Antananarivo zao misy magnano 100 000 125 000 ilako aminany tsy igny za mbo tsy nahita za tsy volagna le raha hitako za tsy volagna raha tsy hitako tsy le raha hitako le volako ilako aminany lenga so de hoe eriky ndraiky namorogna efa nampakatra vidira karan'zao tsy zaho za regny mandiniky tokony zao zany iarantsika amile hoe raha tsy paritaka tokony le misy mizara satria anao navidy zy 125 000 ohatrohatra vidy misy folo alenao jiaby tokony hoe 700 ohatra alenao jiaby atananao raiky nefa anao tsisy le misy ambadika anao tsy zaranao tsisy vary mbola paritaka izy de le ketiko amariako le hoe aherikeliko ragna amile hoe ody sy ny tarina igny raha avy aminahy zegny raha avy aminahy tsy hoe tagnako raha avy aminahy raha devitra manokana satria za tsy fanjakana za tsy hoe le raha volako tsy maintsy ho marina tsy hoe ino ty tsy maintsy arahinao raha nde volaniky ty fô asakasikanao tianao izy arahinao tsy tianao izy mo tampi fanjarako hoe mivolagna kely mbola hoe agnaty eritreriko kely raha avy aminahy satria le za manaka vaovao ohatra zare vandafy na iandry mivolagna hoe afody église leo le ino ty le mamorovoro zany na église na tragno fanaovagna sport le mamorovoro alo le ohatry miboaboaka an-tragno igny fandinako an'igny marina satria ialagna amin'igny mo efantatra hoe aiza misy le ohatra hoe tragno raiky tsy miboaka tagno akato misy mahazo ohatra hoe tragno ndray ano moramora hoe akato tsy abongo de moramora fagnaraha maso zegny tsy toy za hoe miparitany jiaby bazary aiza misy anazy tragnonazy aiza sarotro fagnaraha maso matetiky olo mivolagna hoe ifody an-tragno matrano tsisy an'izany tsy hoe fody an-tragno tsy hoe misy anazy fa moramora kokoa agnarahanjare mpitsabo aiza fatry misy quartier aiza mbola misy ohatra mangarivotra misy mangarivotra moramora fitilagna ko tsy zegny anao fa mandehandeha tany jiaby tsy aiza fatry misy ananjy araky le hoe mamody lalagna karan'zao io misy olo magnompa karan'zao le famodiagna lalagna tsy hoe ara-tsy-ampagnahy tsy hoe alan'olo anao ody fô izy amile volaniko zegny moramora fagnarahagna maso le marary hoe mbola aiza quartier aiza faritana-kaiza district-na-kaiza mbola misy azy moramora mandeha zare mandeha magna mitsabo anao ivezle Tananarivo de Tamatavy misy Tamatavy nde Tananarivo aiza amizay ohatra aiza le tena le arahinao amizegny arahinjare mpitsabo amizegny avakeo hoe lasa tsy hay raha ohatra hoe Tamatavy fogna misy ohatra tsy hoe Tamatavy misy ohatra Tamatavy misy nefa Maroantsetra mbola tsisy Diego mbola tsisy Tamatavy tegna mo par rapport kokoa zany hoe miaraka misy firenena jiaby sarotra tegna mampalaelo ino le andafy vaovao hita firanjato maty tanora antitra karan'izay eto tegna misaotra ny andro tegna magnano izy marobe olo magnompompo anazy magnino mo tsy magnano tegna magnano izy kogna be magnano ny andro magnano igny tsy zavatra mihitsy izy magnano direct magnino mampita vaovao amitsika de ataoko zava-dehibe ho atsika zegny vaovao jiaby regny magnampy izy amindreo fa tsisy le fagnamezantsiny zegny eky zalahy avake kao
raha amina ero kokoa zegny amitsika le hoe namagna hoe andeha ody maranjitra mangaviako zala mbo ôka za tegna miangava atsika fô ôka zala atsika mbo hoe hijanogno tamatà fogna fagnafody koa raha tsy mandehandeha fogna fagnafodin'ny ragogna be midoko an-tragno ohatra metro brikadima anao de tsy miboaboaka ohatra ola tsy voatery ho marina raha volaniky ty fô raha ohatra hoe tsy tafohody atsika mbo samy tsisy vola zegny hoe ody marantsitry de mijanogno tsy miboaboaka raha ohatra hoe kaofa hoe tsy maintsy hoe anda vidigny ya miboaka kely anao magnano hoe volagninjare zegny ohatra hoe miaro tsy mandeha amin'olo maro raha tsy miboaboaka io satria araky fagnazavagna-njare tsy hoe za tegna mahay za aherikeriky fogna teny ty so de hoe lasa mpaheraha ndraiky erika mamoroporo avy agnaty fônazy so fô araka ny vaovao regniko ary fanjakana mihitsy mivolagna hoe dokotera koa i raha io zegny mavesatraka zany virus io tsy mikarakaraky hoe tsy karazana koa ohatra hoe take hoe rivotra karahan'zao tsy zay mavesatra raha io raha volantsika amin'ny tany izy agnatin'ny 14 jours raha tsisy tarifindrany de igny zany izy de fa maty tsy mifindra de karahan'zegny zany anao raha midokotera raiky fogna anao mety possible tsy fagnaromaro amin'olo mety tsy findra aminao ary amin'izao akao azo atao hoe eza ty boka fa hoe miavogna tsy ampiditra olo azo raragna fa eky azo mampiditra olo efa an-tragno de zay azo atao koa hoe mavozo dada karahan'zany tsy boka an-tragno azo miagnatsiny le iaro fa anao ka tsy iaro tampi sitraponao tsy tiregny mandeha fa anao mila lambe jiaby fa nefa kosa raha vao misy anao azo mamindra amin'olo anao koa fa ty zedazedy de mizidizida tandeha anao de mandeha misy miteny hoe ino raha hoaninay anotsika mikeky hoe samy tsisy atsika fô miafy kely le misy ake hoaniny tsy haiko atsika rehetra zay mihinagna mangahazo fogna mihinagna mangahazo mihinagna tsy haiko ino akondro raha misy amitsika tsy voatery hoe izy tsy aridiny jusque taogna araiky za madiniky tegna am'zagnahary le kely fogna misy ny valinaretiny to engane de miafy kely zegny atsika jiaby tsy hoe za tegna manam-pagnahy elako tsigny koa fa de hoe manam-pagnahy ndraiky riky midradradratra karahan'za so tsy hoe za manam-pagnahy elako tsigny tsy hoe za tegna manam-pagnahy fô ikorako kely zegny le misy haiko kely de miteny zao mitandregny anao tsara tsy mitandregny anao tsy mampiara-tanary mampilaza an'zegny ty koa misy vaovao raiky ty koa ty zegny tsy za tsy hoe magnategna ty marina be koa fô karaha izy mivolagna hoe le olo matanjaka ozy mety tsy hoe tsy dirany fô ho iziny hoe mety afaka kokoa zany le fantraikany zegny tsy par rapport am'le olo efa antitry n'olo manana rety miteza navahiny mihitsy zakato ety morarantsika izy avakeo de zay koa tsy za koa namorogna fô hitako tamin'ny Facebook izy de nalaiko de nahitako misy tsy mahita de teo koragna amizagny atsika le hoe miinsiste ody amy tandraka andeha marantsehatra andeha diago sy ny tarigna io maro avy atsika tsy hoe tamatao tsy hoe tanareo tsy olo antitra tsy hoe anzegny fô le avy amitsika atsika tompo tanàna italy aretigny amin'ny tanànatsika zegny le hoe tokony efa atsika lavidavitra hoe fisaignatsika so de hoe tsy hoe anao tsisy fisainany koa ita so de hoe hitariky ngady vidéo ty hoe eriky ndraiky tegna manam-pagnahy tsy hoe avy aminjegny fô teo koragniny zegny fô za zegny ko hoe za tompo tanàna itondry aretigny andeha amy tanàna anahy karaha sarotra be zegny teo koragniny ty zegny volagniny hoe le olo tegna antitry ozy hoe ho izy fa tsy ho za olo tegna antitry ozy tegna tahoragna fô arantsika vidéo ty de ity tsika mahita anazy de iarahantsika mandiny koa vidéo ty de igny zegny vidéo ty de vidéo ty zegny entiko amaraniko velomo entiko amaraniko vidéo ty koa vidéo le farany alefako amitsika ty de agnanovako velomo aminareo koa fô after nafapana zegny anaovako vidéo ty hitantsika de samy mitarigna atsika zegny after nafarigna satria raha maro akorankina zato na firy raha tsy tarigna atsika zava-poagna nahita tatata na karakory le iandry na karakory fanjakana dokotera raha tsy mitarigna atsika isan-tragno tsisy varina ary ela hiala amitsika hiaretigna io fô engany mbo olo telo tsy olo telo tegna tsara voananjo mbo engany angatagna am'jagnahary sy ny razagna agnampy ino tsy haiko raha jiaby mbo zare telo igny fogna voa mbo ôka amin'igny aivagna somatsara zare roa tsy paritika io fa raha tsy mitarigna atsika tsy olo telo fogna izy io fa ho avy izy io de dikan'zegny mila mitarigna atsika jiaby mbo tsy partagny ary maro volagna pardon fa mbola politika karahan'zegny io ira tsy marigna aby karahan'zao maro be le orany tsy marigna moa izy mo raha fa sorabatsara
salama atsika marigny moa izy atsika fa mitandrina karahan'izay matetika volany ohatra hoe mihoavy amin'arety da tsisy olo voa iny aby karaha tsy za tamin'iny boaka fa da tsy nagnino aby olo karaha io foditrano karaha io mila mitandrina tsy voatsika atsika raha tsy voana atsika bevava voa zay vakeo zagnahary karahan'izao alasa tara dia mbola tsy marary regny atsika fa mitandrina misy moa izy atsika fa da tsy hoe mitandrina anao tsy voa fô afa kokoa afa moa zagnahary tsy mitandry vato zany anao zany ka hoe tsy maintsy voa fa karakôry karahan'izany koa anao tsy maintsy faty manino mbola makana zao makana koa olo tsitsy mbola faty fô karahan'izany le tegna mampalelo aminazy anao tsy mitandrina le mitandrina manjary mbola voa miaraka amin'olo tsy mitandrina zay le magravy anazy dikan'izany miara atsika jiaby miara mitalon miara mivavaka miara mangataka amin'ny zagnahary sy ny razana le tompoany jiaby le inoany jiaby manompo zagnahary manao mangataka amin'ny zagnahary manompo kakazonao anao manompo kakazonao mangataka amin'ny kakazonao manompo razana manao fa etsika magasa atsika tsy miala amin'ny razana mangataka le tokony angatahana jiaby hoe tsy ho tonga tany jiaby raha io engany mbola olo telo fogna misy amizay atreto manao mbola olo telo manao niregniko za tsy amorogna fa le volagny andry olo telo iziny araiky 49 ans araiky 45 ans tsy taditiko te voavoany fa elaela izy regniko de araiky 19 ans abizigny samy viavy dikan'izany mbo oka mbo izy telo fa eky fô angatahana aminazy zagnahary sy ny razana jiaby mbo tsy paridika ary angatana zareo ho salama angatana amin'ny zagnahary ary tsy faty zareo koa zany zany le voavoana angatana le mahita ty mbo hiparidika mbo ampartage tsy haiko le mahita koa hoe mety aminao moa izy merci tsy mety aminao izy moa izy afinalako didianahy de anjarantsika partage magnano zay mamy commenter ohatra tsy mety aminao commentenao izy de tsy magnino azy magnasa fô azy magnasa fô zaho tsy nagnasa olo tsy niteny agnaran'olo akoatrany mese andry magnajanao zao amafoloanao nagnamia vaovao taminay sy ny vahoaka amin'ny vahoakanao nataonao mpitiavagna tegna fitiavagna mariny lehibe indrindra nasehonao mariny fa fitiavagna ambony zava-drehetra tegna misaotranao misaotra filoham-pirenena tegna tianao mariny vahoakanao tegna misaotranao akoatran'izay le magnano commentaire mangataka tsy teny ratsy ary tsy agnompa anahy tsy hoe agnino fô tena mpanajana anaovako vidéo tio tsy hoe tegna mahay izy volako tamin'ny voalohany da erikeriko tsy hoe za tegna mahay tsy hoe za tegna hoe nandany ny fianaragna tsy hoe zany niara-miasa amin'ny dokotera tsy hoe vakarama so de tena koa vakarama eky za karahan'izao tsy isan'izegny fô sitrapoko amin'ny foko mady fitiavako ny havako ny namako ny mpiaramonina aminahy gasy karaha za mbo zegny anaovako vidéo ty nandre tegna za magnano vidéo ty sao de mbo misy mitahiny kely zegny moa izy merci nareny jiaby mitandregny jusqu'à fanda sy mialatsigny somary lavalava de amin'ny magnaraka zany izy magneno ny vaovao de mahazo ny commenter le ohatra hoe manohitra tsy magneno tsy problème satria adievitra ataoko an'ity de misaotra atsika jiaby mitandregny izy hoagny tak zegny de i vidéo ty zany ty misy vidéo mikasikany misy tsaka sy pasteur izy ty de magnazava mikasikasika an'le vaovao tsara satria tsy haiko na tsy voaterika le vaovaon'ny vidéo volagny ty de hoe atsika tsy tandrigna sao de hoe za makatsika za tsy tandrigna tsy zegny atsika vavako lastikiny sao de hoe raha volagny pasteur mety pasteur na bizy ty eo fô volagny pasteur kely de avakeo tsy tandrigna za matanjaka tsy avy aminjegny ialako tsiny lastikiny sao de atsika ty bokany tia mandika vilagna zegny problème atsika ty tia mandika vilagna zay de igny hoiziny le olo matanjaka moramora kokoa tagna zegny teny koragno tsy raha olo matanjaka tsy derana tsy avy aminjegny ary tsy otrika hoe matanjaka tsy tandrigna tsy avy aminjegny koa zegny manjary lako anatiny manjary karaha hoe mivazavaza fô zegny izy de magnaraka zegny de vidéo tena atsika veloma zegny atsika de mangataka partage zegny sy ny tegna de magnaraka zegny koa zegny miarabatsika rehetra ny maran'ny tompo vaovao mahafaly momba ny aretina coronavirus izy ireo lohaten'ity vidéo izy retinantsika mity amin'io ity ny mahazatra ny sofintsika dia ny vaovao ratsy foana fa ny tenako moa mampitorony filazantsara dia nisafidy ilaza vaovao mahafaly ho antsika ao anatin'izao aretina coronavirus izao ny voalohany a dia izao io aretina io dia aretina sitrana ho azy zay aloha dia ko fantatsika ary tena tokony soratsika n'Andriamanitra zany sitra ny virus sida io ka hoe rehefa tonga anatin'ny vatan'olona dia tsy voatogatry ny vatan'olona fa io virus coronavirus io
rehefa tafiditra ato amin'ny vatan'olona raha olona salama tsara izy dia mahatoratra an'io aretina io ny vatany. Amin'izay no mahatonga raha misy olona zato voan'ny aretina io farafakely ny 90 amin'ireo olona reo sitrana daholo ny olona 90 farafakely voan'ny aretina io. Ary mampalahelo aloha dia reo olona maty amin'ny ankapobeny dia olona izay marefo, izany hoe efa malemy zany ny vatany asa mety hoe misy aretina mitaiza izy toy ny hoe tositra nakatra tositra na diabeta na cancer na ihany koa manana aretina taova-pisefona. Reny olona reny zany ny tena tahorana miaraka amin'ireny olona antitra izay rehetra ny 5 taona izay marefo ny vatany ka rehefa tafiditra ilay virus dia kely ilay fiarovana ao anatin'ny vatana dia tsy mahatohatra amin'ny aretina izy dia satria ilay izy tsisy fanafana dia maty izy. Fa raha ny tena marina zany dia rehefa tafiditra virus dia ny anticorps anatin'ny vatantsika raha salama tsara tsika dia mahavita mamono ary tena vaovao mahafaly zany izay tsy dia misy miresaka loatra nefa dia tena marina. Voatrana zao ny resaka tamin'olona dia gaga be izy ny tenenako amin'izany hoe ino ny aretina sitrana ho azy tososokaina izy fanafana fetrehitany gasy amin'ilay izy satria tsy dia ampy tsara koa ngamba ilay information dia izao hoe tena zay voanio dia tonga dia maty. Ary tena matahotra ny gasy hoe tena fatin'ny kararana no ateraka ny fahatongavana eo a Madagasikara dia mikorobaka ny fandrombaka kininipotsy milahatra voasarimakirana mifaviritaka daholo ny malagasy. Ary teraka crise sociale io azay mahatonga hoe mila atao tony tsara ny malagasy dia ampahafantarina azy tsara koa zaraina vaovao mahafaly izy fa tsy ampitahorina foana amin'ireny sage vidin'olona sepitra be vatapaty BDB sy ny ohatran'izany ireny. Fa misy vaovao mahafaly koa izay azo ambara mahakasika an'io fa BDB ny olona sitrana ary sitrana ho azy. Omana ravana dia tafaresaka tamina dokotera namako mipetraka any Espagne. Izy dia épidémiologiste, izany hoe olona tena nanianatra momba ny épidémie, izany hoe miresaka io mihitsy zany no tena mianatra momba ny épidémie mihitsy izy. Ary izy dia marary ny tratran'ilay coronavirus izy satria izy moa zany dokotera mitsabo anatin'ilay izy ao. Dia any trano izy dia manontany ka fa ino anytrano fa tsy any amin'ny hôpitaly dia izy hoe aty an-trano izy satria ianao izy aty Espagne aloha dia izay indray aloha misy olon-draisina hoe izay olona ka mitondra ilay aretina coronavirus dia apetraka any an-trano ajanona any an-trano izy aloha 4 andro raha ohatra ka tsy misy an'ilay tena sina grave be an'ilay fahasetorana be iny zany mahazo azy. Fa mety ohatra hoe mivalana na marary-doha na misy fièvre na mikohaka fotsiny na hoe septsepika kely fotsiny dia ajanona any an-trano ihany aloha. Fa raha ny tena marina zany dia tokony atoratra an'ilay izy ny vatan'ilay olona dia sitrana ho azy izy. Fa ilay olona ilay tena marefo rehefa nytenenako teo reny ihany zany no tena ampidirina any amin'ny réanimation dia ny atao dia ilay traitement tsisy traitement fa dia tonga dia ilay respirateur miaraka amin'ny oxygène zany mba hanampy an'ilay olona satria tsy avy miaina mihitsy ilay olona. Le paracetamol mihitsy le paracetamol akory miady amin'ilay virus efa io mbola tsy misy fanafody hatramin'izao fa le paracetamol dia hoe raha miakatra ny fièvre manao fièvre olona dia mila paracetamol izy. Zay atao hoe traitement symptomatique fotsiny. Fa raha ny tena marina dia sitrana ho azy io ary zay dia tena teneniko hoe sitrana ho azy io aretina io amin'ny ankapobeny. Zavatra faharoa izay mahafaly koa dia izao rehefa tafiresaka tamin'ny namako io satria fa tonga tany Madagasikara hoy izy dia izao io aretina io dia ny olona antitra no tena mampalahelo zany tena victime ao anatin'izy. Itsika malagasy dia population jeune ary zay dia tena avantagentsika kosa zay anatin'izao épidémie zao pandémie moa izy amin'izao fotoana fa zay no lazana azy. Zany hoe itsika malagasy dia tahiresaka izy mibetsaka ary rehefa jerena da misy olona maty dia saika ilay olona mihitra ny 10 taona olona maty reo na ilay olona izay efa misy aretina mitaiza mahazo azy ny fanambarako teo aloha teo. Ka itsika malagasy dia population jeune ary rehefa jerevanao ny aty Afrika jerevy tsara ny tarehimarika izay avoaka ny OMS tarehimarika vao nivoaka vao tamin'ny maro zao no nijerevako dia tena hita mihitsy hoe naty Afrika dia vitsy ny maty anatin'ilay izy. Fa naty Eropa moa fantatsika tsara fa niantitra ny BDB aty dia izay no tena mahatonga zao tena mikoropoka satria zareo koa no tena voany izy. Zany akory tsy midika hoe ndrao tsika malagasy tsy hivaky olona tsy hikiropaka fa tsy dika io fa tsika tanora sy ankizy daholo tsy zay. Fa na zaza miteny zao dia mba manana olona ray aman-dreny antitra koa manana ray aman-dreny marary koa misy tositra dia izany rehetra zany mahatonga antsika mitandrina mandrakariva mba tsy hahatonga an'izy hiparitaka ho tonga amin'ireny olona ireny satria ireny olona ireny no tena atahorana ao anatin'ilay virus ka dia mitandrina foana tsika manaraka ny torohevitra samihafa zany amin'ny fanasana tanana sy ny ohatran'izany. Ny fahatelo azy vaovao mahafaly koa dia izao itsika malagasy dia satria ny araka nambarako rehefa tafiditra ilay virus dia ny anticorps zany ny fiarovana anatin'ny vatanao
raha betsaka raha manana izy aloha dia iny mahatoatra izy ka itsika malagasy raha mahadinika tsara tsika dia olona matanjaka koa tsika amin'ny hery fiarovana zany ny malagasy ny vazaha asa raha manana vazaha iny mahafanerasera tamin'ny vazaha dia mahafantatra tsara fa amin'ny ankapobeny zareo mahorany mijery tsy zakany zareo fa tonga dia marary izy fa ny malagasy tena matanjaka be koa ny hery fiarovantsika mafitoto zay ngamba nazoko ilazana azy za kory tsy miteny hoe zany no antoka ao atsika fa amin'ny ankapobeny ny malagasy dia matanjaka hery fiarovana ary zany koa diam-bola tobony atsika koa amin'ny fiatrehan'ny viruso ambarako ihany fa aty Afrika rehefa jerevana tsara ny chiffre izay avoakan'ny OMS dia hita fa vitsy ny olona maty par rapport amin'ny aty Europa sy ny Asie izay population vieille. Ny zavatra faefatra vao mahafaly koa dia izao rehefa jerevana koa sity ofisialan'ny OMS dia ambarany fa aretina izay azo avy amin'ny Covid-19 izy dia amin'ny ankapobeny dia malefaka io sy indrindra ho an'ny ankizy sy ny tanora izany hoe malefaka zany mampiasana izy ary tena marina zany satria raha jerevanao ny hery ampitahina amin'ny Ebola ampitahina amin'ny choléra ampitahina amin'ny virus sida dia hita hoe malefaka izy zany tsy dia tena le hoe tonga dia le mifatin'ny kararana be reny fa raha ohatra ka salama tsara ny olona dia tokony atohatra izy ary tsy misy fanafody atao akory fa dia tonga dia sitrana ho azy fotsiny amin'izao ny olona anatin'izany ny zavatra fahadimy zay vao mahafaly koa ry havana ao anatin'izy dia izao tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra na dia ino izay eo aretina io tsy mbola miova koa ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona ary nangatan'Andriamanitra antsika dia ny iverenantsika amin'Andriamanitra be dia be ny olona rehefa tonga saina zany vao mahafaly koa zany be dia be ny olona rehefa tonga saina na mizovy zavatra mitrandro zay tena mety ohatr'izao zany ny faharandro mety ohatr'izao zany ny zavatra misy io amin'ny fahatonavan'i Jesosy ny mira hoan'anitra koropaka ohatran'izao dao ny olona ary mieritreritra koa amin'ny ahoana marina ity fiainana ity satria zao toa zao tena hoe paozy kely mihitsy aloha fa efa variana mitady vola loatra dia paozy kely mihitsy aloha zao toa zao mandinika mieritreritra ka zany koa zavatra vongo mahafaly azo tsitradrasina ao anatin'izy koa ny mahatonga amin'ny resaka an'izany rehetrarehetra zany dia mba hahatonga antsika malagasy ho ambony moralina hiakitra amin'ireny izy fa tsy koropaka sy savitaka dia eritreritra hoe miripaka menakavy eo tsika za manokana ravana dia manana finoana ary matoky ny tombo fa tsy izy izany hoe miripaka menakavy zany ny malagasy ary mila tohizana foana mivavaka za rehetrrehetra miteneniko zany koa tsy midika hoe esy dia efa milamina zany ny saiko fa dia efa tsy misy dika hoe na tsy izay le izy ny fitandremana rehetra izay atao dia atao tsara araka ny tokony ho izy daholo satria tadio tsara fa rehefa tafiditra anatin'ny vatanao io dia miovaova arakaraka ny toe-batanao zany mety hoe sarotra azy na mora azy ka izay rehetrarehetra zany mila tandremantsika tsara ao anatin'le izy dia za akory tsy miteny hoe rehefa marary eo dia mijanona ny trano izay ny zavatra ataon'ny any Espagne fa itsika dia mila miandry ny fandaminana izay avoakan'ny ministerin'ny fahasalamana sy izay ambaran'ny fanjakana dia izay no arahana raha izay fanjakana hoe izay fantatra fa mitondra ny aretina dia makary dia makany tsika fa tsy hoe hitanao tamin'ny internet ny tenen'ny pasteur tahina hoe any an-trano fa sitrana ho azy dia mipetraka any an-trano dia any an-trano any tsika dia mipetraka any fa arak'izay fandaminan'ny fanjakana fa izay ny zavatra mitranga ny Espagne ny tantaran'le namako tamiko dia apetaka amintsika fotsiny fa za akory tsy mitenitsika hoe izay no tokony atao ny mahatonga an'izy zay resahana ohatran'izao dia izao raha tsy ampy ny information dia le monono sy le lainga daholo ny tena be dia be ary lasa miorooro ny malagasy ary mivokatra izay orooro izay dia izao misaviritaka dia mikorotana dia lasa miakatra ireo ny vidinentana tsisy dao ty zavatra rehetrarehetra ity dia tafiditra anatina krizy économique indray tsika ary tsika fa firenena mahantra dia ny zava-doza mety tsy dia ahafaty olona betsaka le virus fa le krizy économique no tena ahafaty olona be dia be vokatry le fikorotahana sy le savona volo ateraka ny korotana sy tahotra ny tsy fahafantarana ny marina rehetra mila mitandrina isika ary mila mivavaka fa ny finoana koa dia mila arahanasa ao anatin'izay rehetrarehetra zany dia aoka mitony isika averiko ihany azo sotranina tsara io ary tsy azo sotrana tsara fa sitrana ho azo io ary tsika malagasy dia population jeune tombony atsika koa zany ny fiarovantsika malagasy dia tena matanjaka rehefa tena dinihana ary aretin'io dia malefaka araka manambaran'ny OMS azy fa tsy maheriny ny Ebola tsy maheriny ny choléra tsy maheriny ny sida io ary tsy mbola miova koa ny herin'Andriamanitra fa vao mahafaly zany zay tokony hisaorantsika an'Andriamanitra na dia ao anatin'izao aretin'izao ary dia mirasoantsika rehetra dia samy taon'Andriamanitra